Amina. 32 verset. C'est va la donner. Nukuri yonza kuba ntarahamagawe simba mpagarara imbere yanyu. Uko nukuri mbabwije ukuri kw'Imana. Lakini nimesikia sauti ya Mungu ikiniita. Wewe utanitumikie. Hakika. Sinababwiye amakuru. Yu mwadeperi twari kuri Kanyarira ankubita ku mugongo. Arambwira ngo umva umunyenga w'Imana. Haleluya. Umva umunyenga yamambwira ngo umva umunyenga w'Imana ngo ugiye gutambagira. Ugiye guta nukuri kw'Imana. Izandiko zitatu. Izandiko zibiri za Timoteyo n'urwandiko rwa Tito. Kandi nkazivuga kuko ziriya nzandiko ko ari zitatu yanditse nyinshi ariko zirakora zitatu. Yazandikiye itorero n'abakristo. Abashumba n'abakristo zozisome neza. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwasokeye rimwe n'urwa mbere n'urwa Tito. Timoteyo wa kabiri yasohotse nyuma amaze gufungwa ngo igifungo cy'umunyururu. Rwa mbere yagwanditse afunzwe igifungo cyo kwishuraho ari. Ariko ngo igifungo cya kabiri ngo bamufungiye munsi y'ubutaka. Soma Bibiliya. Kubaza bavuga ibyo batazi. Uriza tukuonyeshe sasa. Yazanditse avuye Efeso amaze imyaka 2 havuye. Ngo abona kuko atagifite umwanya wo gusubira Efeso. Ngo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere. Imbabazi icubahiro no gukomera no kwawe. Kotalaba. Amasaha ageze ahangaha twatuvuga izina ryawe mwana. Ndakwiyegereje muri uyu mwanya natwe tugiye kuvuga ijambo ryawe. Baririmbye ndetse n'ijambo twaryumvishe ku bwinshi cyane. Ariko turasabye ngo niri naryo ugaragaza imirimo n'ibitangaza byawe. Taba ari twebwe ahubwo humvikana imbaraga zawe. Kubicaye bateze umwete wo kumva bakingura amatwi yo kwakira kugira ngo icyo washatse muri rino joro ubashe kugisohoza. Asandi ko kubitwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Turashimira Imana yo mu ijuru yaduhaye iri joro kugira ngo dutarame. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Foursquare. Ndashimira Bishop cyane by'umwihariko. Namushimira n'umuntu uca bugufi. Myaka yanje niya Bishop ntibihuye. Ndi muto cyane kuri we. Ariko n'umuntu uca bugufi cyane icyo kintu nakimubonyeho. Kubona Bishop wanandikira cyangwa se nje kamwandikira. Hari abandi bari no munsi yiwe ari kutokwandikira ngo agusubise. Bama bagagara rimwe gusa. Ariko ndagushimira ico kintu kuko nakikubonyeho ko ari ico guca bugufi kandi Imana izokomeza kuzamura. Ndashimira abakozi b'Imana bari hano bose. Mutima wanje wanezerewe kubona Reverend Bonigaba, Pastor Byishimo, President Musore ku cyumweru twari iwabo tugira ibihe byiza. Ejo turi kumwe nabo barambwira ngo bazaza gutarama. Nabyishimiye abakozi b'Imana. Imana baheza umugisha. Inshuti n'abavandimwe ndabona mwene data wiwacu Nairobi Evangeliste Kamusore na mwene data Kanyambo namubonye. Nabyishimiye. Ndashimira umuvandimwe twari kumwe kuri gahunda yo kuganira ijambo ry'Imana. Utubwiye ibintu byiza kandi yitonze pe. Imana ishimwe jewe ndihuta. Rero ndashima Imana ko Imana nyine zigenda igira. Je kwigisha kuri ya nitonda biza bingora. Umuntu azavuga icyo ashoboye. Siko kwiza. Niko nahawe na wahabwa kuriye. Rero abazawumva muri speed murumva. Nabumva muri bukeya naho mwumvishije. Tacho kwireguza rino joro kubera ko. Ariko hagati aho turabanza turirimbe. Bwana sifiwe. Kandi no sinayimenya Bishop ko numva no munsi kora ikintu ntarakora muri Foursquare.
kandi ciza pana kibi c'ibyishimo gusa n'umunezero. Sinzi kuko no wa gatanu narawusengeye. Bwana sifiwe. None mutambuke reva mwaje nanone ni mutambuke na president na pasiteri Evangeliste Kamusore ba Kanyambo abayumbe habe niyo bavuye Sudani mutambuke mwese aho ari banza bakiza mutambuke abayumbe bose batambuke. Rishara atambuka ririmba indirimbo ngo manunejeje imitima yacu ngwino ituyoboremo hasigaye tuganira ijambo ry'Imana. Barise bazira Nawe uhaguruke niwumva ukeneye kubyinira Imana nitumara tuganire ijambo ry'Imana. Fure ko mwicaye. Yes. Dufatikanye twese. Bayumbe mutambuke mwese. Podium iracyari nini mutambuke. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Manunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje ijuru. Manunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje. Hallelujah. Manunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje. Tusambura ibiganza. Manunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje. Turasubiramo. Manunesheje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero udukumbuje. Turimbane. Hahirwa ufite isezerano. Ayi baba we. Hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Tusambura ibiganza. Hahirwa ufite isezerano we. Ayi baba we. Hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Twongera tusambure. Hahirwa ufite isezerano. Ayi baba we. Hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Hahirwa ufite isezerano we. Ayi baba we. Hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Hahirwa ufite isezerano. Ayi baba we. Hahirwa uwatorewe umwana w'Imana. Hallelujah, hallelujah.
Zamukasha. Oba. Oba. Era. Zamu. Bishop atange hari. Yes. Shaka kubaza Aimable. Aho. Ugira urusengero ruzucurangamo. Ntagwagira. Jewe. Zoza nyishura Aimable. Apana Foursquare. Jewe. Zoza nyishura Aimable abo mucuranzi wa Foursquare. Wikanisa. Kuwa gatanu njya nkubona. Kuwa gatatu nkubone no ku cyumweru. Eko. Nukuri. Uzangiriraho umugisha. Hallelujah!
mujya mumenya abantu bajya bazana presence y'Imana. Yego. Arunganira abandi bacuranzi bari basanzwe. Buri muntu agira domene ye ajya akora ukumva neza winjiye mu kuramya Imana neza. Emabe yabigusabye inshuro nyinshi mbivuze online. Abaye umukristo wa Foursquare muzamuhe. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri nsaba Bishop, mujya mutuzanira n'abavuga butumwa b'abadamu mu ijoro ry'ubusabane. Dukeneye kubona abamama abakobwa barahari bavugira Kristo. Nimba igihugu cyacu gishobora kugendera kuri genda kubera iki mu nzu y'Imana mujya muzana abavuga butumwa b'abagabo kabisa. Agomba kuba n'abasore abakobwa barahari n'abamama barahari bavugire Kristo. Hanyuma icyubahiro kirusheho. Ongera uduhe igisimba cy'iminota. Turageza saa 12 tuvuye muri nibatu. Bitamo n'umuntu. Nisare turakomeza nyuma y'ijambo. Imana ibamugisha. Mungu awabariki sana. Muvandimwe Bosco bamuheze microphone dufashe gusoma tuganira ijambo ry'Imana. Anunejeje imitima yacu kwibutsa imirimo myiza wa haleluya. Promettant de vare de jene. Hello salambre desire. Colomba. Kema. Tibura masha. Mwike hasi dusome ijambo ry'Imana. Tema.
mwicara ni iki nariko mbabwira nkora muri Fosque mwicare Tuongere kandi haleluya. haleluya Sasa Yesu igitaramo kuva saa 4 abantu bicaye. Rero uvuge. Ndaho nugumu gacokoza abantu n'imbaraga zibarimo. Tuvuge ngo amen. Nje kugufasha ngo ntange hari uvuge. kwe Twese mani cyubaye. Haleluya! Haleluya! Twese mani cyubaye. Twese mani pima iyo ni imwe gusa mutuze mugume hamwe muzamura amaboko mureke mbabwiye iki gitaramo kiragirira akamaro ubuzima bwawe amen nabajije umutima nkukarambwira ngo ibintu biri mwahangaha uyu sema haleluya Tumburuka daimo. isomenya uburemere Haleluya. haleluya haleluya mutuze muzamura amaboko mutuze twese Imana ishubahiro Haleluya. uyu mwanya ni umwanya wo gutegeka ni umwanya wo gusaba Imana igakora haleluya haleluya ndacyasigaje Asazamia tore. zine Rongeri minota. tuza twese Imana ishubahiro sigaje zine ariko Imana ni nziza cyane ubu nibwo busaba haleluya haleluya twese Imana ishubahiro munyeganyeze umwese Imana ishubahiro cyane twese Imana ishubahiro cyane hasigaye Yesu. zitatu oya mutuze twese Imana ishubahiro ariko yeme wa muntu we waje ushidikanya ko Imana itokora ufite ikibazo kubera iki haleluya hasigaye zibiri twese Imana ishubahiro cyane haleluya twese Imana ishubahiro anaitwa Yesu anaitwa Yesu we anaitwa Yesu hajashindwa ndashoshe hajashindwa haleluya we anaitwa Yesu hajashindwa haleluya mwice hasi ubu nibwo busaba Imana baheze umugisha ihelezo lyabyoshikelale ayekelela we mutuze mube mukulamba mu mahuno yes ingingo yabyoshi mube no lukundo ukubu lukundo luri mu male byahawe ihelezo lyabyoshikelale ayekelela we mutuze mube mukulamba mu mahuno ingingo yabyoshi mube no rukundo ukubu rukundo luri mu male byawe muyegelezanye mwenyine we muyegelezanye buzira butewe pima kandala sime buzira mugangana kima ihelezo lyabyoshikelale lyayegelela we mutuze nyeke mube mukulamba mu mahuno ingingo yabyoshi mube no lukundo ukubu lukundo luri mu male byahawe ingingo yabyoshi mube no lukundo ayiwe luri mu male byahawe atukuse haleluya soma papa Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. yego Turasoma ibice bibiri guheraho isoma ijambo ry'Imana reka dusome mu izina rya Yesu. kwe Ariko nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli nubwo hariho abahanuzi b'ibinyoma bandutse mu bwoko bw'Isiraheli niko no muri mwe hazabaho abahanuzi b'ibinyoma. hakika ya Mungu katikati kwenu kutakuwa wanabii wa uongo
bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka ndetse bazihakana na sebuja tomera riba bazohakana data wabacunguye wadupfiriye bizanire kurimbuka gutebutse ikintu kizokomera bazizanira kurimbuka gutebutse ingeso zabo z'isoni nke ingeso tabia zabo mbaya benshi bazazikurikiza benshi muri twe bazozikurikiza batukisha inzira y'ukuri kandi irari ryabo tege rizabatera gushaka indamu kuri mwe bazizobatera gushaka indamu kuri mwebwe bababwiye amagambo y'amahimbano bababwiye amagambo yo gushekerera bebe ariko iteka baciriweho tonde data we itonde nangiza miryango igayikula we iturindirire ngo tuyingire we tugayimba na yabo wamalayika we imyaka n'imyakula we icyanya kinini we cyahano hashi we tugaregesiwa tugende mwa data we tugayimba na yabo wamalayika we imyaka zamurira Imana icyubahiro Bwana sifiwe sana haleluya nangize miryango igayigula we iturindirire ngo tuingire we tukayimba na yabo malaika hakika ya Mungu atukuze mukombozi amen ukungiye gusoza naje muri stage se ngiye gusoza atukuze mukombozi amen turaganira ijambo rivuga ngo intumwa z'ikinyoma Imana ishimwe kubera ko abakozi b'Imana babanjije batubwiye byinshi byubaka Bishop yatubwiye hejuru y'irembo mukozi w'Imana atubwira hejuru y'imbaraga ariko njewe muri aka kanya ngiye kubaganiriza ijambo rivuga ngo intumwa z'ibinyoma atukuza mukombozi Imana ishimwe mukurikire neza Bishop urahari amarevera arahari muzumve ko ari ijambo mvuga ritavuye muri Bibiliya mukurikire neza muri abateologi sindayigeramo mufukura amatwi mwumve nimumara kwa miga narangira ngo guyereka yaratukanye tegere neza Bwana sifiwe haleluya sinokwiriga ubusa na insengera miga ngo nimara ntambuka imbere nje gutuka tegere neza mwumva ya magambo ngiye gusobanura ko atari ko Bibiliya yavuze dufite abaririmbyi b'ikinyoma dufite abahanuzi b'ikinyoma dufite abavuga butumwa b'ikinyoma dufite amarevera y'ibinyoma dufite abapasteri b'ibinyoma ni gute umuririmbyi baza bamuheza amafaranga yo mukabara akaja kuririmba ngo mwikanisa haba make wewe ni mwimbaji wa uongo ni gute umucuranzi baza bamuhemba karara curanga mu kabari ngo kagira amafaranga amara kagaruka mu materaniro ni umucuranzi w'ikinyoma ni gute uja kubwiriza ukaja kubwiriza wacirikanye ayo baguhishura kazuja guhaguruka mu nzu watanze budget yo kugira ngo uzotanga amiga uri umuvuga butumwa w'ikinyoma Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo benabo ngo ni intumwa z'ikinyoma Imana yabo niki tuseme amen atukuze mukombozi sisi noneho niba ariko bazaberekwa ko ndabona nono hakika ya Mungu zamura amaboko heke haleluya yanditse Petero ariko yandikira itorero arababwira ngo kubera kuko mwebwe mu banyesiraheli hajemo abahanuzi b'ibinyoma
ngo ni nako natwe muri mwebwe itorero, abanyarwanda, abarundi, Amerika, isi yose hazozamo abanyakinyoma, kandi ngo abo ngabo bazohabwa intebe. Pawulo niko yabwiye Timoteyo. Nukuri ko Imana mbabwije ukuri saya magambo nari nateguje kuganira. Nari nateguje kuganira hejuru y'inzandiko zitatu. Izandiko zibiri za Timoteyo n'urwandiko rwa Tito. Kandi nkazivuga kuko ziriya nzandiko ko ari zitatu, yanditse nyinshi ariko zirakora zitatu. Yazandikiye itorero n'abakristo, abashumba n'abakristo, zozisome neza. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwasohokeye rimwe n'urwa mbere n'urwa Tito. Timoteyo wa kabiri yasohotse nyuma amaze gufungwa ngo igifungo cy'umunyururu. Rwa mbere yagwanditse afunzwe igifungo cyo kwishuraho ari, ariko ngo igifungo cya kabiri ngo bamufungiye munsi y'ubutaka. Soma Bibiliya. Kubaza bavuga ibyo batazi, uriza tukuonyeshe sasa. Yazanditse avuye Efeso amaze imyaka 2 ahavuye, ngo abona kuko atagifite umwanya wo gusubira Efeso, ngo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere. Igice cya mbere kivuga hejuru yo guheza abandi inshingano, kuko ngo ni Timoteyo yari asigiye ubuyobozi wenyine. Aravuga ngo icyambere ubanza gukora mu iteraniro, ugomba gutoranya abantu mugomba gukora niki umurimo, kuko ngo yari afite intambara yuko yayobora ari muto atagira n'umugore. Ngo muri mwebwe hazoza abahanuzi b'ibinyoma. Ndabyibutse Bishop Imana gweza umugisha, hari umuntu uherutse kumpeza ubuhamya, arampamagara ngo ashaka ko musengera. Nabibwiye bene dako twari turi kumwisha, arambwira ngo ashaka ko musengera. Ndambwira se nikiye kibazo wagize, arakimbwira, ariko arambwira ngo icyambere yuko mbere yuko musengera ngo tubanze tuganire. Arambwira ngo afite agahinda n'umubabaro k'abanyamasengesho. Hambwira abanyamasengesho bamuriye amafaranga, bamuriye amafaranga. Umwe yarambwiye ngo ashobora kuba yaramuhaye amafaranga make, ngo ni miliyoni 3. Mwebwe akamubwira ngo yohereze uno munsi uzoza tubonane, agashika agasubirayo. Akohereza ya kabiri akaza ngo tuzobona, agashika ngo araruha yirubura ku ikanisa rye. Wachungaji wa siku hizi, wahubiri wa siku hizi, wanabii wa siku hizi mumechafuka. Hambwira ibintu bakoze numva ngiza agenda, namubwira se jewe umfitikiye cyizere. Arambwira ngo umuntu umwe gusa ngo yasavye umwanya arawumuha, ngo aranamusengera ntiyagira icyo amusaba. Bivuga imbere y'iteraniro ngo ni Bishop. Nabibwiye abacu twari kumwe ejo twari dutaranye, bamutabara barabyibuka ko twari dutaranye. Ndavuga ngo ye, iyo mpano ntikomoka mu muryango iwanyu, taso watanze igitambo ngo ubone impano, cyo tumaho umuntu arindagira ikibazo gikomeye kiremereye. None yarambwiye ngo ikibazo asigaranye si cyo gusengerwa, wasigaranye ikibazo cyuko amafaranga menshi yayamariye mu bayumbe, ngo ahubwo byamukoruganishije n'umugore n'umugabo n'umuryango. Ariko abo ngabo bafite agatuti guhera saa moya kugeza nijoro, bafite agatuti guhera saa moya kugeza nijoro, guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Naho twego bari mu kuja gushira kuduheza, bakabanza bagakurikirana amiga yose tuzatubwiriza. Muri rimwe yaravuze ngo bamwe muri abo banyamahirwe baciwe ibihanga. Hazoza bigishwa b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma. Dufite abari niba uzururimba ukaririmba izo utazukora, uri umuririmbyi w'ikinyoma. Niba nza mpaguruka njewe nkigisha abantu kureka ubusambanyi, namara nasohoka hano hanze ngatereta, ndumubwiriza butumwa w'ikinyoma, w'ikinyoma mubisi. Niba mbwiriza umuntu ukamubwiriza kureka icyaha, nasohoka akaba ari je utangira icyaha, nduwo kurimbuka.
niko Pawulo yandikiye Abagalati atukuze mukombozi. Tuzamuke yemwe, tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa mbere, arababwira ngo intumwa Pawulo itarahamagawe n'abantu, ngo intumwa itarahamagawe n'abantu, ngo n'amagambo mvuga ntabwo nyahabwa n'abantu, timuzonkunda ntibizoshoboka kubera kuko ngo ibizongera bituruka ku Mwami Data. Kanisa yuzuye ikinyoma. Dufite amakanisa y'ikinyoma yujuje inani. Ibi kanisa binini cyane by'inyubako y'amadafari ariko y'ikinyoma. Dufite abahanuzi bazamutse bubatse izina ariko wanabii wa uongo. Dufite abapasiteri bazamuye izina ariko bikinyoma. Abavuga butumwa bazamuye izina ariko bikinyoma. Yavuze ngo nimubegera mukabeheza agatuti ngo bazobigisha ngo bijanye n'irari ryaho, ngo kuko Imana nahangaha ubutumwa bazovuga ngo buzaba bwo gushakisha iki indamuza. Indamuza narabivuze ubushize umuntu umwe twarigishije igiterane kigiye kurangira aranyongorera ngo nigishe neza ngo uyu munsi baradusezerera. Ariko ndahumye. Longo. Ubutumwa bwo kugira ngo muduheza za speri, ubutumwa bwo kugira ngo dutana amakostime, ubutumwa bw'ibirato bwararangiye. Injili ni ya kusema wewe lokoka, wewe penda Mungu ama ukataa. Ubutumwa bw'amakofi bumaza abantu. Ubutumwa bw'amakofi umuntu ari mu kuja kubwiriza akazareba igihande cicayemo abakire, ngo akira imigisha, ngo akira ibi, ngo akira ibi. Kuratangiza urabigira wowe. Atukuze mukombozi. Yarapfuye arazuka Yesu, hakika ya Mungu no kuri kw'Imana. Muri ico gihe ariko yandikira itorero yabwiye Tito, aramubwira ngo Tito we, ngo abantu b'ikarati ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bazaba yihakanisha ibyo bakora. Muri ijoro ry'ubusabane n'abayumbe, ariko ijoro ry'ubusabane rirangiye imirimo yabo ntiza yerekana kuko ari abakirisitu. Aramubwira ngo uzitondere wicarire neza ikanisa neza, ngo rega bose uko babona siko bamenye Imana. Kuzinduka kare kujya sugukizwa, no kwambara neza sugukiranuka, no kwicara imbere sugumukizwa. Uparika se muri parking bwa mbere niko gukizwa. Haya. Gukizwa ni mu mutima w'umuntu. Ntabwo nzakubona simfite gusengera umutima wawe ngo ngire gute. Roho yako ndiyo temwe. Here guza wanga ko tuvuga ariko uzishika umutima wenyine ukakubaga. Tuzishika se umutima ukakubwira ngo nubwo ariko yica amatwi ariko yavuze wabandi. Niko Paulo yandikiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba bakunda inyigisho zihwanye n'irari ryabo, ngo nimubazanira ukuri ngo bazofuka amatwi ngo be kumva, ngo bazaba bakeneye ibihwanye n'irari ryabo. Fito kabisho paguruza akavuga ngo haye mu ndi modoka wenda yoyigura nje ndayikura, singira inzu singira igare ngo haye imodoka. Uzosoma igitabo kirakivuga ngo umuntu mwiza azatanga icyiza ngo agikuye mu butunzi bwo mu mutima we, ngo n'umuntu mubi nawe atanga ikibi nawe ngo giturutse he muti. None ni guturi mu kwa mupokeza abantu bose amamodoka twasohoka ugatega moto. akira amazu twagira gutya ukandikira bishop message ngo bankingi inzu bayifunze gute waraye uhaye abantu amazu. Wahaye abantu Yesu ko ari we dufite. Mwakire Yesu mu izina ryayo.
ko ndahumuye n'ukuri kw'Imana ndatanga icyo ndagira iki gitabo ni canje uwo nushaka hano nuko imugabira gifiteho ubutunzi ariko hari ikindi ndafite habe n'igare ntagyo nasize mu rugo ndirirwa ntanga amaviza na ukunanje no ibona no kwishima woyanga reve ni itibukurebe wogenda udasezeye abakristo ujyane yumva umugore bamwita umugabo we umwana muto bamwita akagabo zande kwibaza we imvuna imvano yazo we zande kwibaza imvuna imvano yazo we umuntu suyu umuntu n'ubumuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo bujya n'ibikorwa bye Teva. niwumva bujya bakwisa umuntu ntabwo ari igihagararo we umuntu suyu umuntu n'ubumuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo bujya n'ibikorwa bye we zamura Imana icyubahiro bana ziviwa sana Tampesi. ujya niwumva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati n'icyo ntazi we zante kwibaza yeme imvuna imvano yazo we zante kwibaza kubaza kwita umusambanyi ukamurakara erega imvana imvano turazizi amakuru turayagira atukuza mukombozi bonita umucawe mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ntabufite hakika ya Mungu ntabwo mfata itumwa z'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma abayumbe b'ibinyoma uzubyina ukamenya ko wawuzinira ku bucafu uri umuyumbe w'ikinyoma ugihaguruka bishop yabivuze ngo ukavuga Imana itagize gute itakubwiye uri umuhanuzi w'ikinyoma uri umwana wo kurimbuka atukuze mukombozi Hallelujah. Bosco soma Yohana wumvuwe ukuntu yabivuze ko ibirizi ryoha umunsi umwe nigeze kuyisoma namanuza amasahani munsi komba bwije ukuri kudafite ubujyajya kandi bishop yabivuze ntabwo tuba twaje hano gusetsa ntabwo ndi kanyamukuye uzi usoma igitabo kumva umeze gute naragisomye mbwira umukozi namubwira reka ngukorera akazi nari sonye urugenzi rwa Paulo ari muri Antiochia PCD numva ibintu yahuye nabyo nanezerwa mu rukongira no reka akazi ngukoropere uzusoma ibiri kumvura uragize kare nayisomye kaza nsomye nkumva rirangyohe ngafata handi nkumva mbuze ukongira gusa kubera gusoma ijambo ry'Imana sansoma ikinyarwanda sinza numva ishongereza n'igifaransa nta munsi muzumva mbwiriza ngo donc akika umuntu utazumva Imana mu rurimi yumva bazoreka uhwere ntacu uzobumaze wowe unaniwe kumva mu kinyarwanda tuzovuga mu cyongereza wumve biraruhisha uko ndasoje simvugaga bitatu cyangwa bitandatu ni kimwe gusa intumwa y'ikinyoma bantu bagira uko bahawe sindabwiriza ngo ndenze bibiri kimwe gusa intumwa y'ikinyoma yewe wanabii wa uongo
kengele abinu mukakulana ili bangalo siziko nabo banga bano ehe baikolela baisiwe ohe baikolela Tempe, Eva, te sauver là-bas. Abaisiraeli bagashage Misiri we batari boshi bagahika Kanane we bengi babo bamalila mushamba bengi babo bamalila mushamba we Je vais à la maison. bengi babo bamalila mukiugo we bengi babo bamalila mukiugo we zamura amaboko Super. arasifiwe sa Sauver. ingeso zabo ngo zizaduka muri mwebwe ngo ingeso zabo zizaduka muri mwe zizaja muri mwe nukuvuga ngo bishop nahaguruka akabigisha imigisha muzoyakira kubera kuko ari cyo yabahaye ariko umunsi azobigisha izindi nyigisho zidafite umumaro nizo muzofata kandi yavuze ngo ingeso zabo ngo muzozifata zabindamu zabo gukunda ibinshi zabo gukunda ibigize guke nibigize guke zikinyoma evangelist zikinyoma umuvuga butumwa ho undi ari mu kuja kubwiriza akamucuragurira afishe yasohotse yahanda akabandikira umuntu wese uwo muntu ushizeho uramuzi aramumenya se aramubyaye waretse nawe ukumva icyo atambutse nico gakibazo nukuri iryo kosa ntirizomfata gwereka habe niyo bazoza nuturutse Bangladesh iryo kosa ntirizomfata yo kubona bafishe mwene datanu ngo nimara ntangire nsakurize ngo ese waturutse he ceceka wumva icyo yazanye muri nizini ko yavuze warampamagaye mwisi nawe maze nditaba we warampamagaye mwizina maze nditaba we yarampamagaye we yarampamagaye mwizina we ari kuri Kanyari 2007 saa 9 z'ijoro imvura yayiko kuri Kanyari umeniita baba na mimi nikaitika warampamagaye mwizina mana maze nditaba we hakika Kofi narahamagawe warampamagaye mwizina we nukuri yonza kuba ntarahamagawe simba mpagarara imbere yawe uko nukuri mbabwije ukuri kw'Imana lakini nimesikia sauti ya Mungu ikiniita wewe utanitumikiye hakika sinababwiye amakuru y'umwadeperi twari kuri Kanyarira ankubita ku mugongo arambwira ngo umva umunyenga w'Imana Haleluya. Umva umunyenga yamambwira ngo umva umunyenga w'Imana ngo ugiye gutambagira ugiye guta nukuri kw'Imana nukuri leve arampeka nkubita ku mugongo arambwira ati papa we umva umunyenga wa Yesu ndamubwira ati sawa ndawakiriye urazengurutse isi kandi ngo uyizengurutse ushanye iki ubutumwa ujanye ubutumwa bwiza ugiye kuvuga ubutumwa bwiza Imana none iri mu kwama Imana urikanyitse ikamanura ikanyitse ikankatisha ikamenura hiki kayibwira ngo aho uzoja hose nzogutumikira sijana sinita kubivugwa sinita kubikogwa kubera kuko uwo nahisema ndutira byose Haleluya. uko nukuri narayivuze ejo bundi Imana izomfashe none mu minsi zozane n'umugore hano mwivuga butumwa zomuzana nibiba ngombwa nshira abantu imbere na nyirakuru shosho imbere kubera kuko twabyinjiyemo tubyinjiyemo
ko bamwazava ngo baje mu butumwa se ngo bahunza abagore mpungu umugore ni mayi niki no hunga umugore nkazana Bibiliya cyangwa ni umuntu wo guhunga umugore bene Adamu mwebwe mukomoka kwa Adamu erega niba warananiwe hari abashoboye Imana yabwiye Eliya ngo haracyari ibihumbi bitaragira gute bitarafukamira Baali wikumva ko wananiwe ngo n'abantu bananize wibona ibyakunaniye ngo numara na utangire ukimbahimba utuntu tw'amafuta mapepe uchafu wewe tongela ribanda songeta kotolo banda kamunango batewe daimon bwisabwe banambaranga batagabona Yesu we banambaranga we Esofe batagabona Yesu we banabiheko banamahimba batagabona Yesu we banamahimba batagabona Yesu. angire soze Bwana sifiwe. Haleluya. Soma Yohana n'amasoza Bosco. Yohana wa mbere igice cya 4 naho guhera aho ngaho atukuze mukombozi Kolonge se wakubise ka baze nkumva ima kubita baze yo mu cyaro numve da manu nejeje imitima yacu utwibutse imirimo myiza wakoze muhagarara aho ngaho ngiye gusoza atukuze mukombozi Asome muri Yohana twumve urenda guca fata ikirere mu izina rya Yesu Esofe fata ikirere mu izina rya Yesu Tepe to Sepe mikoro yanje sinzi ko mwagize Bwana sifiwe nikowa umutima wawe uzubagumiriza kuko uri intumwa y'ikinyoma cyangwa y'ukuri umutima wawe uzuguhamiriza kuko uri umuririmbyi w'ukuri cyangwa w'ikinyoma umutima wawe uzuguhamiriza kuri umushumba nyakuri cyangwa w'ikinyoma
modema triste dozi kema Ela sipe. vurame ya solombo yaka cyo wundi twarataramye n'ukuri bisho Imana itubwira amakuru singiye kuyavuga ndacecetse tuyavuga ariko kudufita amakuru Cyane. kuna manene Kotalaba. kweli ya Mungu Je vais. nanongoneza sasa rohoni Rohoni mwa. La 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 la. kema Na huyo mugeni. baraka za mbingu we La 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 la. daima nitaka kwake Yesu we Ela sipe. na huyu si mgeni ni Yesu mwokozi we sauti yake nzuri najua Ninamfungulia naona ni Yesu we na siku hiyo sitaisahau. sitaisahau. alo metanza la simina kami malatari ya kanda shimerande desafe amenitaja ndugu mpendwa we ninamfungulia naona ni baba we na siku hiyo sitaisahau. Na huyu si mgeni ni Yesu mwokozi sauti yake nzuri najua we uva wajuru we uva Sefa. kema hota asafe arima ayo salaka nina kari salame desafe mutation des accords kambura me marasime mutation des affaires hata katangura salame isina kayesu 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 hallelujah atukuza so Yohana turashamusoma Tugeze muri Yohana. Turakurindiriye muri Yohana. turagutegereje Niba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri apfe kuba Yohana. Niho turindiriye. pima Ela sape. nongeza tumburuka Soma Biblia neno la Mungu. ni kweli mimi ni wa mwokozi Yeme ubu nibwo amenitaja ndugu mpendwa kweli kwa Mungu. tuzoja mu ijuru yeme Cyane. bavyange cyangwa bavyemere hari umunsi umwe bishop azopanga ijoro ry'ubusabane bugaca tugenda Cyane. hakika ya Mungu ibi tubamo si imikino hari igitondo kimwe uzoza ntusubira iwanyu Kweli. hari ubwo uzotega imodoka ntugaruke Bazagira nagiye kuvoma. umunsi umwe nzogenda Genda bambure we. bazagira ngo ndacyari mu Rwanda we Umunsi umwe zagenda bambure. bazagira Bazagira ngo ngo nagiye Kampala. ayiwe Umwe zagenda zagenda bahambure we hakika ya Mungu kandi njeweho ko ndabona ko nzogenda kumburaho n'ubundi barambuze bazogira ngo ndacyari mu Rwanda umunsi umwe zagenda bambure. ayiwe Bwana sifiwe. haleluya Soma Yohana papa. Yohana wa mbere ibice 4 murongo wa mbere Aho. Kete. bakundwa Bakundwa. nimwizera imyuka yose Timwizera imyuka yose. ahubwo mugerageza imyuka Ahubwo mugerageza imyuka. kuko yavuye ku Mana Mugenzure neza niba umuntu waguhanuri yakoresheje impano yaturutse ku Mana cyangwa ibindi byibitse inyuma yiwe. Numvise amakuru bishop ngo bari mu kuja kugura impano. Ngo bari mu gutanga igihe bibuvira ngo bakamuha impano yo gushambura. Ngo abandi iri iwacu Nairobi ngo amavuta ngo bamumbasa. Uza wisiga ngo gushya. Ishirira shize. Ngo uzugira gutya gusa. Amapepo yose akamagira ngo kupu 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 kupu.
nta mavuta ugura amafaranga. Yohana aravuga ngo bakundwa mugenzure kuko imyuka yose n'ibituruka ku Mana. Haleluya. Wafashwe ryari? Wagiye mu buzutse ryari? Impano yaje ryari? Wasenganye n'abandi? Wayakiriye uri kumwe. Wayakiriye uri kumwe nande? Ko turi mu kugira gucyo tugasanga waremesheje ikimina kiremere. Wabaza amakuru y'umuntu aho zaturutse. Yaravuguse. Yewe. Wari uba mu butayu se? Wafashwe ryari ngo ntaza bimenya? Umuntu utaramenye igihe yafatiwe azaganirizwa n'Imana. Ariko kamusanga abantu barimo kwamabaza bagahwera imbere ye. Nta mwuka w'Imana uzuhereza ye, muzuzura. Umwuka w'Imana uzuzura bapfuye. Ntabwo uzuhereza abazima. Ariko ngo arimo kwamavuga utagucyo ukazubona abantu n'ugucyaza. Yakubita gucya ku gahanga. Je narigiyemo iteraniro rimwe. Turasenze barasenze ngo tuje ku murongo bakaza bakubita gucyo umuntu agatembagara. Bakubita gucyo umuntu aratembagara ngo ankubite ndahagarara. Ako Yesu numwa bantu batabaritswe bafite ikibazo. Arakubita gucyo ikanisa ryose riratembagara ngo angereho kandi hari service nari ngiye kumusaba. Yamambwira ngo ntakimbaye. Iwacu muri Kenya nishambi vuga biri kuri kamera twari kumwe na Reverend Mugwanashaka. Iri yafunga itorero twatuje gusaba ubufasha ku munyakenya. Turashikaga dusanga baruzuye karasenga yakubita ucyo umuntu agahirima. Twebwe ngo atugereho pi. Neza na cameraman ngo dushike arakubise pi ngo dusoke amatubwira ngo ubufasha ngo ndakibuduhaye. Ati imbaraga zanyu nizanje tibihuye. Tibihuye. Abandi ko dakozaho bagahengama. Mwebwe mukamera gucya. Izo simbaraga bakundwa. Mugenzure neza. Inyuka yatwinjiye mu gwihishwa. Inyuka yaraseseye gwihishwa. Umuntu azanura ngo yabikuye kuri seyeme. Umuntu azayerekwa ngo nasegeza yerekwa. Umuntu akaba pasiteri ngo se yari pasiteri rega so yarahamagawe ndi woba warahamagawe. Umuntu agira iciwe iso yo hamagawe wowe ugakina kabumba. Pasiteri yozara umukinyi. None ariko umuntu urimo kwama wizugama numvisha ngo umuntu umwe ngo yaravuze ngo asengerwe ngo nyina ari yaramuhanuriye ngo azoba pasiteri. Ninde mubyeyi wo kwifuriza umwana w'ikibi? Mugenzure neza. Bakundwa torero ry'Imana. Bashumba abakozi b'Imana. Reve genzura neza. Abana gusa gushika ngo umuntu akurambike ikiganza. Bamwe barimo kwikururira ingwara. None umuntu ufite ayo mavuta yo gusigaho tugwara umutwe. Ko baragusiga amavuta mu mutwe se wagiye kwiyogoshesha. Nibike. Ngo akabanza kamasiga amavuta akakudodobeka neza. Yakubita gutya ukamubikubita hasi akakurondora kamakubwiraga ibintu zose. Bakundwa torero ry'Imana mugenzure. Inyuka yose situruka ku Mana. Bazohanura biyita mu izina rya Yesu. Bazosenga biyita mu izina rya Yesu. Bazoririmba biyita mu izina rya Yesu. Bazoshambura ibinyoma biyita ko ari byo Yesu yabagabije. Bazokora byinshi z'ibinyoma. Sozo none amaze hasoze twumva ko avuga. Yohana wa mbere ibice 4 kadutangire. Bakundwa ntimwizere imyuka yose. Ahubwo mugerageze imyuka. Yeme ko yavuye ku Mana. Kama imetoka kwako mbinguni Baba we. Iyi myuka yose yaturutse mu ijuru. Ese guyereka ko azabwiriza ibikoko biza bituruka mu ijuru. Bamwe ngo barimo kwitaza ngo ibintu hano bibahesha imbaraga. Ngo n'urukundo. Tahandi urukundo gumuvuga butumwa ruzaruva ni mu mavi no gusenga Imana. Gira ibintu bibiri nzansengera nzambwira Imana ngo mpeze igikundiro.
naho ijambo ho ni wowe urishinzwe uko uritanga niko rigenda ariko icyo ngusabye untize igikundiro komeza ba kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi bakinjira mu isi umva rero uko ibintu bimeze itorero ubu nyine barashaka kurihindura isi icyo kibazo dufite erega hanze niho hari abapagani kurusha bari mu ikanisa abapagani bamwe babuze uko binjira kubera kuko baje ku muryango ngo baruguruke basanga babana na bamwe abaza baririmba ku gatuti barabana nabo abaza bigisha ni inshuti zabo baba pasiteri babasengera ni marafiki zao za karibu abona kuko mu nzu naho hasa nabi ahitamo kuguma hanze tumwazi ibinyoma komeza ba kabiri haravuze ngo iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umva rero iki ngiki ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana ndiyo umetoka kwa roho kwa mbingu ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa Antikristo Antikristo yara umuntu azayigisha akigisha amasaha biratarabwira abantu ngo muyoboke inzira ya Kristo umuntu azabwiriza guhera na gatanu kugeza ni posho imigisha ibiri zivuga mu banze mumenye ubwami bw'Imana ibindi ni inyongera yarabivuze Yesaya hazabaho umuhanda nyabagendwa uzitwa kwera no gukiranuka abanduye imitima ntibazayicamo inzira ngo izabe y'abandi umugenzi ngo naho yaba ari umuswa tazayiyoba dasoshe no gukiranuka untantare y'inkazi izogira gute izoboneka muri iyo nzira nta nyamaswa y'inkazi izoboneka muri iyo nzira yabivuze Matayo aravuga ngo bene data munyure mu irembo rifunganye ngo kuko irembo rigari ari rijana abantu hehe kurimbuka ngo ariko irembo rifunganye riragoye riraruhije ariko ngo ni inzira ijana abantu hehe mu bugingo bakundwa b'Imana dufite abahanuzi b'ibinyoma dufite abaririmbyi b'ibinyoma dufite abavuga butumwa b'ibinyoma dufite abantu b'ibinyoma baratwuzuranye bicaye mu matorero batanga ibyacumi barigisha barabwiriza barasenga abana b'ibinyoma muhindure twongere duheze Imana agaciro twongere duheze itorero agaciro ijambo ry'Imana ribaganze kubitamo Imana amen soze reveraze yakira gatuti hajya twari tugezeka Mungu anayajibu maombi ya imani maombi we Mungu anayajibu maombi ya imani maombi we Mungu anayajibu maombi we maombi ya imani we maombi we Mungu anayajibu maombi we aiwe maombi we Mungu anayajibu maombi we maombi ya imani baba maombi we Mungu anayajibu we maombi we ya imani aiwe maombi we Mungu anayajibu namukashaye maombi ya imani we maombi we maombi we Mungu anayajibu maombi we tunasalamia mama we ulitoka kwa Samueli mwana wa Elkana ulitokana na mama Ana we ulitoka kwa Samueli mwana wa Elkana we yarasile
Yaga papa. Sana. Sofé.